Spika wa bunge nene Moses Wetangula na arutite ntumiri ya kumenyithia abunge kwithirwa na gikaro kia mwanya Jumatatu ishite nikenda kuthuja riboti iria ikethirwa ikinyithitwe bunge ino ni kamiti iria yaberwo wira wa gucunkuna mabitia maria cezire nturi akuringithanwa namo. Kamiti ino iria ikambiriria ikaro ciayo ruyu kugamba kethirwa cezire nturi akathina mbere gwikarira giti kiwa bunge 275 nimeregeretwe kuringa kethirwa kamiti ino ikarikithia mabeti ya ma CS Mithikari Nturi. Boniface Mwongera atube ino. Jumatatu ekiumia kitwitite ire Minister Mithikari Nturi akethirwe menya ethirwa akethirwe churu kwa Karibari enderea kwa Minister Orime Nthuru ne Kenya karira akethirwe churu kwa Karibari na konerwa barabara ekwana kwa Mwamba Igembe South. Order. Ntomwa kiria bunge bonde kumakire Speaker Moses Wetangula ntuko enarwa niberete bedre bekithikaro bine bya bunge ntuko Jumatatu ekiumia kitwitite are okethira kuna ikaro kya mwanya kana na gichungu special city kwethira bakija kwariria report ire kethiro ireti ikamiti ya bunge 11 mwanya na iretongirite ubunge umwe kumurotera Marsabit Naomi Wako okorerwa kulingana na sheria cia bunge ire ciekirwe kagitenga Speaker Muturi mwakene jongirije 15 kamite ya mwanya ri kwethira ithungura gwitwa minister ni batere kwethira ithiria ngoge yao nimentuko 10 na nonto bonto bonande kirinteto neje Minister Mithikari Nturi tayari ntukwithato ni ithiri indi itha kamite je kethira kiambire ngoge ntuko erojo manka weekendi. Honorable Franklin Mithikari Nturi kamite je kethira gitegera maite thatu jara mabunge ja kwambuka athekirete nkingo ne Minister Mithikari Nturi arembere bathiria kuandika ripoti yao no mwanka bethero Minister Mithikari Nturi kana wakiri owe ejitetere mbere yao menya na kuatire bara kumugwata maiti abaketho beta ripoti yao mbere garo aria ikethiro ikwiro au eitha naku beja kumugwata maiti no mwanka bunge gana lemo 75 kwa 75 bakethiro beringa kure kumwoneria Nturi ara nyumene Rais Ruto agekira kirore. Order. Kiumia kethiru ntuko Alamisi kiria bunge bara bari garune ntuko eu igana lemo 48 bakwambiria kulinga kura abunge igana lemo 49 ibetikania na bunge wa Mboka Minister Mithikari Nturi na maitia aria bunge 36 kana 36 baugire Nturi ati na maitia na giki na ndikethiro ikeresera nikimosonda juju tulimbere kamite ya mwanya nontu na mbere ndekana nigana lemwe 17 ke report ya Ntoshoro TV kumaje kengine ngine na kineki mushuru Nairobi mbita Boniface Mwongera.